Sa arnayanda, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa ama pinakantin na tawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na penentari wati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana fesimba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula bat make Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN. Ni sambulu vinaka se koe ongo na pakaleleka ni nonda tukutuku e nambungi ende indai. Sama idhava na veitala noa e na ulutanga ni raki veisau e na muoni madha ongo. Ni oti e tini kandua na singa, karatiko kina e tini kandua na undolu na mata mai na ve sevura-vura. Waidhuri na songo levongo mai bon chamani, kasaba waidhuri talenga na veitala tala. Ndo na songo waidhuri loloma e na nona sabaka mode na presidenti ni COP23 kakaya ni veitala no de rongo e laurai ni baka botukana. Ia e sabo e dhoritiku e ndona songo ni veikinda baki baka bonua, ka mena maro taki na nonra sana tandu le sumai na ilako mai bon chamani. Kaina buni bola tundei na itau KFS na ipote katuni tambua, ni ndau kene baka rau menda na kinda baka baka bonua na veika e sala ki waitai bikina na nonda bonua. Ndona rau ka rua na kisi ni ngoni buli ka rabaka itabi na kiana tauri na wainganga ni bengwa matintaki e dingo mirotiko kina 5 na kornibuli e na wasiwasi loma. Ngoe wili kina na deru glu, waka tabako, kina tauribaki ni wainganga ni bengwa matinitaki. Wakaretaka o manoa sini karawa na vunilawa e na tambana ni National Substance Abuse Advisory Council ni ruekawiti walevu na wili ni kisiongo. Tomana ni kambimbi na non rayan ravi na itumbu ni ngone. Endondo numenda na makatiko viti ni na taumbiti ko na uza e na ngaunongo kene ambaki mayongo. E ana nona itukutuku na iwalislesi na tambana ni nraki o bileame verivalu. Tuko na verivalu ni sandondonu vekenda na leno bonua menda na ganga rauni e na nraki suosua. E tomano verivalu menda na tegi bubaru taka na veka endondonu menda na maka e na ngauna ni nraki suosua. Na taumbini uza e na bagabuna na lubu ni bonua mbuza. Kina ngito, e na pakayadore so na veisau o John McKee na andau ni bewawulidi ni Fiji Airways Flying Fijians e na timi ni biti kana sota kei Canada e na moni madha ongo. Pakayadore so na veisau o McKee e na runa sota sauti o na sota kei Itali kei na timi ni Ailandi. Tomono McKee ni nandikeba na non reitukutuku pakabuniwai na andau ngito ni Sembera ni Kalawa e na sota kei Canada. Viti e na sota kei Canada e na ono na kaloko na akawi ni singatambu mai na bon. Mai dha vekiri na wakaleleka ni nonde tukutuku na kia na ikuri e rauni na seman steseni na Radio Fiji 1 ki na mbula FM. Ni wakadeng vinaka. Nimbula vinaka na yavangunga andi moala radada ranalika au tikongona tau na singatoka ando talitaka na wakaronga ng Bula FM number 2 na sere. Ya dora subuni kurna bili. Ibora ni batu karahan para binaranga. Do talitakina na waronga ng Bula FM number 2 na sere. Bula! Bula FM number 2 na sere.